Umuhungu wa perezida y'Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagaragaje amarangamutima adasanzwe kuri Keti Bashabe kugeza aho amwita isanzure rye, bituma bamwe bakeka ko yaba ari mu rukundo n'uyu mukobwa waciye ibintu mu myidagaduro mu Rwanda. Ubu butumwa uyu musore yashyize ahagaragara bumara amasaha 24 ku mbuga za Instagram, aho yagerageje kumugereranya uyu mukobwa na byose bye. Mu magambo y'Icyongereza yashyize kuri uru rubuga aherekejwe n'ifoto ya Keti Bashabe yambaye umushanana, yagize ati "My Universe". Hari andi makuru ikinyamakuru Igihe ifite yemeza ko uyu musore amaze iminsi mu Rwanda ndetse aheruka gusangiza amashusho ye abamukurikira kuri uru rubuga, ari mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Utereye amaso ku mbuga nkoranyambaga ubona ko Keti Bashabe yarebye amashusho ye atandukanye y'uyu musore agashyiraho n'utumenyetso tugaragaza ko yayakunze, ndetse ahandi akananirwa kwiyumanganya agatangira gushyiraho n'ibitekerezo ndetse agira icyo yandika ku mafoto ndetse n'amashusho y'uyu musore wa Cyril Ramaphosa. Twashatse kuvugisha Keti Bashabe ariko ntabwo yagize icyo atangaza kuri uru rubuga. Twashatse kuvugisha Keti Bashabe ariko ntabwo yagize icyo avuga kuko nta telefone ye itabashije kwitaba. Iyo yitaba twari kumubaza niba koko we n'umuhungu wa perezida Ramaphosa baba bari mu rukundo. Bashabe Catherine wamamaye nka Keti Bashabe si ubwa mbere yabavuzwe mu nkuru z'urukundo. Muri bamwe mu byamamare bamamaye muri Afurika. Kuva muri 2019 yakunze kuvugwa mu nkuru zo gukundana n'umusore wo muri Senegal, Sadio Mane, wamamaye mu makipe akomeye mu mupira w'amaguru. I Burayi ariko abyamaganira kure. Muri Mutarama 2024 uyu mukobwa yavuze ko afite umukunzi. Iki gihe hari mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda, yagize ati "Ndacyari umukobwa ariko buri igihe kizagerana nanjye mba umubyeyi. Ni iby'Imana, ni gahunda y'Imana." Gusa umukunzi we arahari. Uyu mukobwa asanzwe amenyerewe mu bikorwa byo gufasha abinyujije mu muryango yashinze yise Cash Care, Kabasha Care, ndetse yanabaye Miss MTN 2010, aba Miss Nyarugenge 2012 n'ibindi bintu byinshi bitandukanye yagiye amenyekanaho. Gusa mu bigaragara nuko afite ubwiza umuntu yakwita mpuzamahanga. Akunda kuvugwa mu nkundo n'abanyamahanga ndetse